Diser vefata Narin Günarê ra tam salek derbas bû. Sala pard 21 tebaxê da Narin Güran li vî gundê li gundê Çirlo Ango bi gundê Tavşantepe winda bibû di 8 îlonê da jî ew bedena wî ya biçûk bêcan û bêreh li cemê yan jî li cihoka her tutmaz hatibû dîtin piştre jî doz dest pê kiribû. Ji dozan Narin Güran ez û hevkarê xwe Cuma Kiliç em niha nîşan didin di salvegera wefata yan jî qetilkirina Narin Güranê da îro li vira bernameyekî rêwresmekî bîranînê birêve diçe. Ev kesek û hûn vir dibînin kesûkarê Narin Güranê ne pîrka wê xatikên wî metên wê dîsa bavê Narin Güranê jî li vir ez ê bi wan re jî biaxivim ew ji doza Narin Güranê ji malbata Güranan diya Narinê Yüksel Güran girtiye di vî kêliyê da dîsa apê Narinê Salim Güran girtiye dîsa birayê Narinê girtine bi hinceta ku wan qetilkirine lê malbat vê yekê qebûl nakin. Ev dîmenek ev wêneyekî berê qetilkirina Narinê ye ku li gel malbata xwe kişandiye Narîna Şêrîn ya Delal ev keçikaye mixabin salekê êdî ji nav hevalê xwe nîne bavê Narinê Arîf Güran diya Narinê Yüksel Güran ku niha di girtîgehê de li vira tabelayekî pankartek jî nivîsîne wehşekî bi staylekî hovane tejme qetand nivîsîne xîtabî Narinê kirine bername li vira birêve diçe parlamenterên Dem Partiya Hemşeredarê bajarê Meziniyê Amed û navçeyên Amedê jî li vira îro beşdarî vê bernameyê bûn. Malbat dibêjin em jî îro şunda hetanî ku em bêjin kesûkarên Narinên diya wê apê wê û birayê wê ji girtîgehê werin berdan em li vira nobeta adeletê bidin dest pêkirin. Pîrkan Narinê li vira ez ku dixwazim bi wî re jî biaxivim gilî û gazincê wan hene piştre jî bavê Narinê Arîf Güran li gel min ez ê biçim wazî çi bêjî salek derbas bû Narin derbas bû temam iftira bi derewa wayê ma carkê qemera de wayê ew kayî belliye pêşiya keçikê girtiye keçik biriye hindir ew e kurê wî ye jinawiye her sene. Kasate Nevzat Bahtiyar. Jinawiye û kurê wî ye her sene. Di mala xwe de kuştin birxistin binê avê û hat bi me re geriyan di çû çekmeceyê xelkê vet kir digot qewê Narîn têke vet çekmeca û herkî Narîn biriya xistiye wir. Aile xweda şadê wan e bêhay û bêtay min ji bo neynûka gedê xwe kulkevir keve serê reh didin. Em ê çawa kezeba xwe kuşt. Wexta ku edalet tune wexta ku li me nayîne rehmê em ê ji xwe re em ê herin Avrupa heqler. Dilayê min, bûka min, tornê min, jintiya min, qîza wî vana tevke çi kuştiye qey? Ji bo sehetekê kurê min di rol dûyê hatiye dibêl me goday çi gotine ku kurê min godarî kiriye? Te her yekê meعنekî û xistin piş wa deriya. Viya heqa edalete Xwedê nahêle. Diya Arifim. Diya Salim Erê. Pîrkan Narinê navê te çi dayê? Leyla Güran. îro wê zarokê min televizyonê li me binêrin. Ke zema wa bi qiçqiçe bê sûcin bê sebebin. Va sala wan qediyat piş wa deriya dene. Zarokê min temam dan îşkenceyê. Kurê min, bûkê min, tornê min, xeçikê me tev dane îşkence. Dawa çilme dikin, çi dime de dîtiye. Em ê çawa ke zema xwe bikujin. Xwedê heqê me ke zema me neyle. Ez zarokê xwe tev re derbas bim. Ez heqê torna xwe re derbas nabim. Qatil ba wan e. Di nava wan de destê wan de ye. Ji bo çi dest me bernadin. Me çi kiriye dinya tev ye gir. Tu jî diya Yüksel Güranê dîsa Pîrka Narinê dayê çend mehet tu qet çûyî dîtina qîza xwe tu çû hepsê diçim hep çi dibêje Yüksel Güran li hepsê çi dibêje digirî dikur psîkolojiya wê xerab bûye divê anê ka kî qîza xwe kuştiye kî sabiyê xwe kuştiye ez diya hebt heb zarokim min digot Rabî pênc kurê me hene qîzikin min heye Rabî divê qîza min pingê mezin bibe gîje birayê xwe dayê divê ji ba min çû Qur'an xuse çû mala Xwedê
رابو قیزا ملنی به ری گرتو دخانی رابط قلا آخره چه قیز که کر خودی دیه و قتل پر کر خندقان کر توربه برشول قارشی ماله کر بنی آبی میره وید نوزو دها چو جامعه چخاره پیچاده دا باب ناری چای دادای که گو خود حقیقت نه هون دبیشن به تو هوای دقتلا نارینه دا دست دیاوی آپی وی برای وی تونه یک و کشتی هون دبیشن نوزاد بختیاره ناوی تا چی بدای؟ ناوی من رمزیه چاب چی خوازن دای کارن؟ چی خوازم از عدالت خوازم قاتل قیزا خود خوازم برادر نوا عالمه هر کس ببینه که خودت علا ستارش سری باویشه عدالت سری و صاحب جاره که دنه نها باوی نارین عارف گرانج دست پکی وره همو ایتایان رد کن که دکشتنا نارین دا دست وان هبن و که عارف گران لورج دست ویر عجز نبه در باسی بد وینا بری دا دست تا چلی هاتی؟ ساوی سر چمانات خزا کی وفات چه بود؟ سلامتی به سالک در باس بو سالک که گلک تشت قومین ده سالوگرا قتل کردن نارین دا هون سر قبراوی و نوبت دا دست بکرن اف نوبت چیه هون چی خوازن ایتای و چنه هون چی قبول دکن چی قبول نکن کرم کس بینی اف نوبت عدالتیه چما نوبت عدالتیه ایرو دلیل و تثبیت درتین تتشتکی نای برچاف تکس دنگی خو ناکه همه یارغلاما کی عجیب یارغلاما کی زو دبین همه انوی دو شای خاپات که یا خودی لجوره یا خودی لجوره حوقا ظلم دبه ایرو وقتی ده کشته به گرک کی دلیل تثبیت اتهبه آب کشته به دلیل تثبیت اتهبه برا کشته به دلیل تثبیت اتهبه وقتی سر واتش تا تش تنبه اون چوا محبت دن و انسانا ها از ویاج ناکم سوجه حاکم و ساوجیا از ویاد کم سوجه بارو başkan ana و başkan beri. İron mesela narin ne mesela sadece Güran ailesi. İron mesela narin mesela Kurday. Namusa Kurday. Eğer az vedere çağrı dikim. Az Ahmet ere, Merdin re, Batman ere. Doğu ve Güney Doğu az milleti kurmanca çağrı dikim. Boy adaleti ezeli verrunim, braverin namusa xo sahip derkevin. Eğer mekribe برا ما انفاز بکن هستیه مل شوری وان من نکر به اف ظلم چیل مدکن قالا ناموسا مکرن قالا شرفا مکرن قالا حیثیتا مکرن برا بکن مثلا دبجوانا قشا برده یک جی قیزا من چیتره کسو کار نارین گرانه به ویرانگی ایرو قلب الگی کی زور زدل ورا پارزری yüksel گرانه شیدا خویانیدان جکیسا نارین گرانه مالباتا گرانن وکمگو دیا نارینی yüksel گران آپی و سالم گران لگل و برای نارینی انس گران جزای محبت حتی گران کری گرتنه بیگمان هی مرحله تمیزی هنه ی آپدیت کرنه دوستی دوام دکن لی پرسنجی با وایدن دوام دکن دیسا جیرانن نارین گرانه کسی بناوی نفزات بختیار کلخواه مکر هاتبو وی جنازه نارین گرانه و شرطیه اوشی به زیدتری 4 سالان هاتبو جزا کرن مالبات ویا قبول نکن لی جه همون وان نقاش و گوت و ایتایان به خبر زاروکه کی 8 سالی که نه تا قتل کرن نه سالی بو ام بحثا نارین گرانه دکن به ویرانگی وکه جانه وکه زاروکاتیه وکه هستن زاروکاتی به قبر کی پچوک با وکی بدنگ گوداریال همو نقاشا دکه ایرو شوندا گشتن درباره ویدیو زدای چه ببین بگمان جبر که مرحله دادوری دادگاه کردن هی دوام دکن ام نزانن لدیا نارینه برای نارینه و آپ نارینه به هر وای رد دکن که دبیشن ام به سوجن بگونه نه پیکانه که دست مد قتل کردن قیزامه دهبه او بردوام نفذات بختیار سوشتر دکن